9 мая, День Европы и возможность участвовать в европейском городке для того, чтобы сочетать две цели. Во-первых, мы представляем и продукцию, производимую в Болгарии, а также и продукцию, которая производится болгарских производителей в Республике Молдова. И во-вторых, когда ты можешь это сочетать с благотворительностью, здесь как раз я думаю, что можно и в такое сочетание найти нашу ассоциацию «Арлон». Если вы купите милину, есть с творогом, с брынзой, можете участвовать в пожеланиях, можете выбрать одно пожелание, которое сбудется обязательно в этом году. И все деньги собранные идут на благотворительность. Наша ассоциация развития болгарской общности удваивает эту сумму, которая сегодня будет реализована здесь. Так будет интереснее узнать, что Spuneți-mi și nouă ce scrie. Puțină răbdare, noroc și... Norocul e aproape, da. O foarte bună idee, pentru că trebuie să testăm cultura atât a tinerilor cât și a adulților. Pentru că este important, de exemplu, personal, eu nu cunoșteam exact când e ziua independenței Bulgariei, dar acum am aflat ceva nou. Și prin intermediul ăsta o să informăm lumea și este important ca lumea să cunoască cât mai mult, anume de țările vecine și de țările care sunt prielnice și prietene cu țara noastră. Какой город является столицей Болгарии? Care e capitala Bulgariei? Să fie, să înțelegeți. I think it's a very good idea to combine the Europe Day with charity, because for the European Union, solidarity is part of our fundamental values. So thank you for doing that. Всички средства, които от стоките, които ми продавахме, всички средства ще бъдат удвоени от нашата асоциация и ще бъдат дарени за благотворителност. Много трепетно се отнисаме към това, към благотворителните акции. Знаете, че нашата асоциация вече повече от няколко месеца точно се занимава с това и помага на социално уязвимите хора, хора с увреждания, пенсионери, които живеят в Република Молдова.